Sad. Sad. Slikaj. Pa snimam ih. Uveličaš. A kao da su na filmu, jel da? Da se bori. Mi kao su lekli. Aki je odradio napad ponovo. A mi kako maše repom, kao da su u izdanju. Aki ne grizi Lori uvo. Može. Mama! Za mene cedevita. Dobro. I snimanje. Šta radiš to, Lora?